Io se Cassiter sicuro da così su cioè nema šanse. Ti se vede Alo, çek yurttan maymun herif. Fino a toccare. Sudije, pa skladate njih povrnete da boka. Svi se najavljujete. Bravo, Tavi, alo! Samo Brutije mi, alo! ruke su. Ajde, ja baš vidite za ovih, ajde! Evo, evo. Dva u da vidu tamo. Aj, okrit! Jako prvo to. Ko driblaj veke? Abe diraj šta driblaj veke. Žuti što driblaj veke. Drible. Idi na pesek gore. Izgubite pa driblajte.
Driblate. Oni ni se uzimao, mesto da ga rasteramo, mesto ni ga se uzimao. Privio! Ostani ti, ostani! Kad je Evro sve, kad zajebi Evro sve, Imaš 11! Samo delate djeca. Bravo, momče. Samo
Puštajte dole, nemojte uvaziti. Prvi faul Martins. Екипата на Martins победила с 1:0. Dribbla, to je.
Bravo, dečko. Славите да Бог да ги повраќате три дана. И вирус да ве фати. Ама со Красновско лигове нема да прими на своите.
Ja bih si rekao, Vajcak i Gisef. Ne, Ovo ne sluša su. Faul Martius. Ama precisão, Silonka, ej! Precisão! Se igra последната минута од првото полувреме. Не, јас назад се, или ти назад, ама играш до прва време, не да ти е на 20. Чувам игра. Почна на Крај на првото полувреме, Мартиус и Солгица 1:0. Вземи, яди и појке не се вака. Не, вземи. Спреги, вземи.
Utredno greške. Cerca poi dentro. Ine Songica Prfal, akumulira. Filipa tu on. Marko! Ajde za Marko! Faule! Ajde go! Mordivo tu ga na Trče se kolega! Nemaš kondicije!
palestra. Ovo treba trčati ono, gol vanje. Daj nazad! Daj nazad! Torfa u ime Solgice. Dobre! Gdje ga gleda? Gdje je tempo? Gdje je tempo? Bartels Golevova na 2:0.
faul, Martins. Čekaj, ovo, time out. Kopiraj vreme. Kaj će to mu otide? Kaj? Kod ga. Mora ga treba. Money. Where the money? Ne znaju da trči bez topka. Čekamo ni topka, triblene. Bravo, bravo. Jeli be, taj je be da. A ne idu. Prvo neke da igra. Prvo ne igra. Vrtite guzice, mama! Dobro ga vali od navega. Generale, kako generale? Ove kada stavite, rejke da stavite, pušta Ono im je Srbija ono peve od tona. Uvijek je, brate, hibridno. Ajde, ovo bak!
Srpski je ne gledam. Vratili smo se, vratili s kola, brate. Dvorica mrtve. Čuvanje kola da ti ne znam kako. Kaj ti faći da ti srpski krali? Ja nemam pojma, kaj im? A mamo, evo vi Srbi prate da možda piti. Srbija za Tokio. Nemam pojma. PVF Europa. PVF je protiv Valdu. Novinare, oni to razbiraju. Super, čajke su. Ti možeš položiti pači. Ma to je Čeliko, to je Željko da prelazi. Red faul i nek Solgica. Ceo ono stela. Много ти си там правда. Driblaj, gdje se prodava? Gdje se prodava, spiti ovaj... Ajde. Time out i nek Solgica.
Šut! Onaj šut. Ajde, Marce! Ekipa Dinesa ulica na balon 1:2. Cilje postavljeno za ovo. Faul, Martins, akumuliran faul. Treći faul Martins.
povedila sa 3-1. Новият полуфиналист екипата на Дартус. Следват финалът по екипите на Сукиплекс и спортско преват Чампер ММ. Bundan sonra tekrar topuk yapıyor. Ama ne kadar